गजवदन गणेशत्वं विभो विश्वमूर्ते हरसि सकलविघ्नान् विघ्नराजप्रजानां भवति जगति पूजा पूर्वमेव त्वदीया वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद सपदि सकल विघ्नान् यान्ति दूरे दयालो तव शुचिरुचिरं स्नान्नाम संकीर्तनं चेत् अत इह मनुजास्त्वां सर्वकार्ये स्मरन्ति वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद सकल दुरित हन्तु तस्वर्गमोक्षादिदातु सूररिपुवर्धकर्तु सर्वविघ्नप्रहर्तु तव भवति कृपातो शेषसम्पत्तिलाभो वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद तव गणप गुणानां वर्णनेनैव शक्ता जगति सकलवन्द्या शारदा सर्वकाले तदितरमनुजानां का कथा भालदृष्टे वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद बहुतर मनुजैस्ते दिव्यनाम्नां सहस्रे स्तुतिहुति कर्णेन प्राप्यते सर्वसिद्धि विधिरयमखिलो वै तन्त्रशास्त्रे प्रसिद्ध वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद त्वदितरदिहनास्ते सच्चिदानन्दमूर्ते इति निगदति शास्त्रं विश्वरूपं त्रिनेत्र त्वमसि हरिरथत्वं शङ्करस्त्वं विधाता वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद सकल सुखद माया या त्वदीया प्रसिद्धा शशधर सुने त्वं तया क्रीडसि नट इव बहुवेषं सर्वदा संविधाय वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद भव इह पुरतस्ते पात्ररूपेण भर्तः बहुविधनरलीलां
त्वां प्रदर्शाशु याचे सपदि भव समुद्रान्मा समुद्धारयस्व वरद वर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद अष्टकं गणनाथस्य भक्त्यायुमानवः पठेत् तस्य विघ्नान् प्रणश्यति गणेशस्य प्रसादतः इति जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती शिष्य स्वामी श्रीमदन्तानंद सरस्वती विरचितं गणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। गजवदन गणेशत्वं विभो विश्वमूर्ते हरसि सकलविघ्नान् विघ्नराजप्रजानां भवति जगति पूजा पूर्वमेव त्वदीया वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद सपदि सकल विघ्नान् यान्ति दूरे दयालो तव शुचिरुचिरं स्नान्नाम संकीर्तनं चेत् अत इह मनुजास्त्वां सर्वकार्ये स्मरन्ति वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद सकल दुरितहन्तु तस्वर्गमोक्षादिदातु सूररिपुवर्धकर्तु सर्वविघ्नप्रहर्तु तव भवति कृपातो शेषसम्पत्तिलाभो वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद तव गणप गुणानां वर्णनेनैव शक्ता जगति सकलवन्द्या शारदा सर्वकाले तदितरमनुजानां का कथा भालदृष्टे वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद बहुतर मनुजैस्ते दिव्यनाम्नां सहस्रे स्तुतिहुति कर्णेन प्राप्यते सर्वसिद्धि विधिरयमखिलो वै तन्त्रशास्त्रे प्रसिद्ध
वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद। त्वदितरदिह नास्ते सच्चिदानन्दमूर्ते इति निगदति शास्त्रं विश्वरूपं त्रिनेत्र। त्वमसि हरिरथत्वं शङ्करस्त्वं विधाता वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद। सकल सुखद माया या त्वदीया प्रसिद्धा शशधरधर सुने त्वं तया क्रीडसि नट इव बहुवेषं सर्वदा संविधाय वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद। भव इह पुरतस्ते पात्ररूपेण भर्तः बहुविधनरलीलां त्वां प्रदर्शाशु याचे। सपदि भव समुद्रान्मा समुद्धारयस्व वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद। अष्टकं गणनाथस्य भक्त्यायुमानवः पठेत् तस्य विघ्नान् प्रणश्यति गणेशस्य प्रसादतः। इति जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी श्री शान्तानन्द सरस्वती शिष्य स्वामी श्रीमदन्तानन्द सरस्वती विरचितं गणेशाष्टकं सम्पूर्णम्। गजवदन गणेशत्वं विभो विश्वमूर्ते हरसि सकलविघ्नान् विघ्नराजप्रजानां। भवति जगति पूजा पूर्वमेव त्वदीया वरदवर कृपालो चन्द्रमौले प्रसीद।